Ир булсан, пушланать шәне бурнаш, хавасла, илемля, аван. Кашны гун ирхи шидезе гетре, Чевашин наци телевидение тюре эфиренче Ир булсан кыларым. Ольга Элиме. Дмитрий Вериялов. Ирбе ирек сире вранма булышыш. Хавас кымылдуем парнелеш. Кашны ир уйхыран пірле вранар. Шәне ырыгуна пірле бушлар. Хавасла илемля савак пурныш пучлама хадир болезер хакла курагана мырзе. Ир булзан каларым тюре эфирда пурнеде сывлық сунадап ыра ир булдар. Хизе плещена мырзе мінле варандыр мінле шеклендер. Кымылды мырзем еплере хасерин паян перен юнгун шертме уйхен ширым ултымышы. Вахат шавдері хаварт шавать перемеш уйхта шуллахи тапхырын, перемеш уйхеде печекен вишлензе бырат шаплайын. Шак тапхырда вара мін лайхи булзаир трихасерин бе. Аза илерха паян хилемле гун. Та уй хушинче теменде болма булдарны шаплайы. Урамра ыдарай мишулла. Ибер камалаган илемле конзембе лыпка кашсем. Кашны гонденебегех шырых шандалық хужаланать хащак. Шырыхран мінле пыдан мала, мінле хюделенмеле. Кашны шына манжупа шак ыйду каныш сырлан даратте. Эзер вара шырых шандалыкран мінле пыданадыр, мінле хюделенедерха. Паян шагын бірге серімбеле сымақ пужарас келет манын міншіндезесен. Шырых шандалыкра ытланума шүреме юрамай. Конберге бір лайық пелет бір шаплайы. Хош бір анзат ергене пұғынзасын организм перен сиен леніме. Хевел үде пішертме бұлдарат, хевел аптратма бұлдарат. Хош бір жүхне шын түнне жүғатмада бұлдарат ұтлашы хевел жінче шүрезесін мен думалаха. Шапла ан бұлдар дезен. Шырықра кындырла вун бір зегетрен бұшлаза кашкене вулны олда зегетшен. Урамра шүресінжен қадылмала. Ытла нумай жүреме юрамаст паллах. Паджақта жүреме юрамастені не білдермест. Ытлашы нумай варах вақыт иртерме юрамаст шамын бада. Ялда инде ытларақ чухне ялдагына мар, хулара да ибір мінді ватпыр. Кындырла. Ішлет бір жаплайын. Пақчара ішлеген земшавдері нумайын. Шамын бада кындырлахи тапқырда шабахи велхерце пықны. Вағытра ытла нумай жүреме андыры шыртарғашын май жетіне даран баллахынде. Серен шак лары дұру ішпе, ішвырны пешіғынман бұлзасын. Шарық шандалық шын сывлықне ябық видем дүретімен давать хавал. Мышцы келет кезем батне тутлықлы ябалазем кирлі чухле пымашы. Вай хурас пулдарулық чагать, черебе юндымарызен өйже базалать. Ожы ехевел аптратны де пидехте сиенле кунбек чухне, верелендерет, чередапи вайланать, пущавранма бұшлать, тада леклендерет. Хышпыр чухне каларымен дешін тіннеде шухатма бұлдарать. Азырған мазасын. Шарықра шыл сағалрақ ішпе ғужашы специалистен біледері. Морожены еседекле пақча шемеш шені пидехте вырынлага помидор, арбуз, хыяр, еші, пақча жемеш ол мажырла шезесен, чынақта шыбақ вырынлы бұлатте. Ағал шы вырыне минерал зембе, калибе, кальцибе, магнибе, пуянлатныне әшіне лайықрақ пулемен шындезесен шак шывексенче товар бұры организма пидехте кирле. Шавын бада візене шоқадасыран азырған мала, хамыр организма пуянлатма тарыш малада. Газ хушны шывешме пачақ юрамайст. Сағалырақ ішме дұрышмала. Кока-кола, спрайт, лимонады берешме юрадат пройырмаха жазем жаплайын. Кун еші швексем ұшқыпныне пачақта иртермеші. Пөвербе пюрене вара пиде бұзық еварлық күреші шавын бада візене ұтлан умай ұзығырма юрамайс. Органзень функцине шымалатмашкан шевыразумен еварабат шеме юраманне пала хенде маншутпан негамшында вартынлық мар пуриншінде палла тухтырзен первежем шерепледеші. Шарық шандалы кран. Шапла майба хюделенме каштах сықланма май бурда. Тадақта калазакыдардып ха юргебе палла штарап тосе. Халенде пурнеде ыры ирзонадып. Пірле варанат пар ир болзан каларымба пірле шенегуна бұшлат пар илемле юрба келенет пір. Шунам сире
Шахта езер бурдан чунра пиде аван хакла кураганы мырзем кашны ир иберсере. Ир булзан каларымран савак туен парнелеметр жат парсере ворада стетпер. Шаун бегех серембе перле хамрда воранат парпурнеде ира ир сонада пепе Ольга Элиме серембе перле. Паян хелемле ир тюрей ферда. Паян серембеле ибер шорах шандалакра менле сыхланмалаха. Хевель анрадасран менле сыхланмалашаган бірге калашат пырда. Шорах шандалакра езер варам менле пыданадыр менле ужеладыр. Пере калаза кадартма пулдарадыр. Хевель оши анратсан солнечный удар деть перебір шаплавец хам. Хонах на шаплакалама мен думалаха. Хевель оши анратсасын. Ко ингек шинна кетмен жарден бұрза шапма пулдарать. Чималданах шин войсарланны не дуять. Ко шуменже терледесле шаврагазем выляма бушлащем. Пусть шаврынать тада камыл патранать, пусть радать. Хевель шинже шүрені ғышын піледерімен тілінмеле улда сагыр зехет ирцесінде сулғын вырына гайран кайзасын да шак ингек бұрза шапма бұлдырать кетмен жерден шавын бада пиде азырған улы болмала. Енженде шорық шандалықра хевель шинже шүрені жүхне езірхавара аван туядыр болзасын кайранда сулғын вырына күшсасын да шак ингек епин бұрза шапма бұлдыратте пиде азырған улы болмала. Хевель пежерце елден шар горнышына сулғын вырына илзе каймала. Пүліме илзе кемеле пежертне вырына сиве шывба тытмала. Үт температури хабарзан, хыстарзан, екамыл патранзан тюре хваскавла пулышу ченмеле. Шавын бегех шакнада асрадытмала енченде хевел жинже хердензе выртны ғышын серен үтре пынжезем хымбызем тухрыш пулзасын візене шадарма пачақта юрамайс түссем. Тюрех тухтара кадартмала. Шагынбек самансем анпул черенде балах. Шел буленде порчухнеде ергене пағынмас прада пулащу шаплавецха анпул черех. Ытларах тулы жинзем чере эндокрин черезембе аптраганзем эрех сыраба ирдехегензем шамыра качазем вада шынзем шырыға қынықман незембе шагынбек ингек сиксе тухма пулдаратти шавын бада пиде азырған улы болмала. Те бір ғычынех калаза палырца хаварасым келет. Паянхе илемлі кун вара шалдарземен хаберлені хабире валем. Онышлыда хаваслы ирце гае. Паянхе юнгун. Пелет пер халех тюре ферда гороскоп. Сурықсем, күнебек тавра решінзен шетменлі кезіне азырғадыр. Ваземберге тюременех пілдермеян васкар ытлашы зымақпа күрендері сықырушлық бұр. Вагырзем, азырғаныр, паяны тезем сірінбе ұзы күрмағытланеш, сірехізен әжізіне явыштарашын болеш. Егерешсем, паян егін шав дерен умай әш пұрнышлама хисте. Вағыт сағал, қывырдақ фойхал жагать. Шылдырзем сірегі дүзіне татсабаны хужыра канца илмесінеші. Раксем, шыба парнелеген онышлы самансыне алыран анвы жердер, майгеліне жүх телевзіне пұрны жагырдер. Арысланзем, хывыра хүделеме хадыр бұлыр, эштерсенбе хережу бұл мабылдаре хывыр жуғыжа әнендерме тұрыжыр. Херзем, езір баян теріслеге шиелеглары сыжын тем думада хадыр. Шавынбада саман паузы гурзам мін бұр шевечейдіва шымылынақ татса барадыр. Таразазем, пужы вғыда келдертерден вырынлырақ, шивық шынзембе пірле епічеліхе пулныде кымылдуыма ыры видим көрі. Скорпионзем, шылдырзем сире баян кымыла кайган эшсембе апаланмасын еші. Ухыжызем, әметленер пулдарулыға адалындар ге юлдашсыне ханана ченер. Паян егуна май жетне даран кымылла иртерме дыржыр. Тугачегизем, бір кызыклы иду илертнерен езір баян эшсемберге пажақ манзагаядыр. Шылдырзем кирледе узылла эже пұжынма хужашы. Шывдыганзем, хывыра шылезеларзан кунебек сүйрік кымылдуымба шүрес хырушлық бор. Евашланма бұрағырда кунат савын ішті самансымбе пуянладыр. Пулызем, чилай эш пыштарын загайна, візне сүтсеям мавағыд. Вайхыват тапсадырать эппин кун зерінжін пірреде евір пулме.
Шулахи гунземерте бұращы пір сезін мезір вғыт. Шуза бұрат шаплавитха тебіреге уйықта пір сезін мезірек ирте гайым. Шавын бада хамыр бұрныжа савықта елемлі самантембе пуянлатма хамырынақ тұрышмала берен шулахи гунзембе толлен келензе юлмала бәдембе хамырдан келет. Пір вырындаларны бе бұрнышыра неменде болымаз шакна асырадыдыр хизеплі кураганы мырзе. Берен сывлықта хамырын аллырақ. Хамырақ явапла шавын бада сывлыға перен педехте пызық темлі хуйырмала. Спорт падуслы болмала, шавын бегех, ытлашы хевел хертне вғытра, пиде азырған улы болмала, шагын бірге шыбақ серембеле, паян самах пужарды мырдай бер. Вери пөче шандалықра, ибер ытларақ чухнемінді ват бір күлі херрене, еюған жив херрене, шула дұғат бір чаплавецқа хевел жинже херденес тезе, шыва керзе, ужылас тезе, чаплавецқа ялдызем де, хулара бұрынаган де, паллахенде, шывра, чымбылдатма педехте юрадат бір. Асрадыт мала конбек шухне сиве жыла тюрех чымма юрамасть. Үтпю температуре самантрах чакнебе, череты марезем пөрінзеларма бұлдарашы. Бассейна епевене сиге сумен сулғынра кан заилмеле. Шавын бегех ытлашы сиве душ айынче тонеде ырыдумасть. Леп шывбашевын нығышын сывылш температуре чакнын дуинать. Шандалык ытлашы вери тоны вғытран хевел хывачыде вайланать. Шавын бада хевел жинже херденен чухне мөн асрадыт мала берен. Вөнеге зегетрен бұшлаза вонолды зегечен хевел жинже пүйшіксе выртма юрамасть. Шивырма уйрымах. Юрамасть чаплавец хакон берге лайх пілет пребер. Минерал шиве тулдарны савыда хывырба перле илзе шүреметары жыр енченде пөве күлі юған жыв херрене шолды дадыр бұлзасын. Майбурдық шарран утмадары жыр, ніншіндезесін шарран утсасын, юн шаврыны жылайықланать, тада пөдемішлет тонус шекленет. Шарыхра спорта да физкультура занятий зенже, ытлашы вайран гаечень, пижехме сенмешче специалистем шакна асрат тытмала. Тарғатшын хывырсывлықшын каларым де хыварах яваплы шавын бада, тимлі хуйырмала хамырына хамыр сывлыға шаплавитхам. Хизепле кураганы мырзем езерде калазакадардар бере мінле майба езер шырық шандалықран хюделенедер, мінле майба организма ужылдарадыр, міндівадыр езер, шыва кередер езерге хевел жинже ытлашы нумай шүреме тұрышмастыр. Калазакадардар бере конберге. Баян хилемлі юнгон шөттен жіне келнезенде бұр боле қайынде шак самандра шыбақ візем сенгер экраноменче поле шаплайын. Озадыр саламзем кышт каяра хилемлі юроба келені ғышын палаштарыпта шак саламзене вуласы барып тюрейферда. Халенде хилемлі юра тюрейферда. Келенет бір.
Шаплата ван келе шола духат парибир. Канмалы гунземщице синчаплавить хахакла кураганзем. Ща канмалы гунземче варибир республика куне пала дунамай тень сердин челайжи. Таван яла тянь не батни щидей мере майду баймаре. И пень шакерне вышлене гыщен канмалы гунземче палахинде таван келе шола тухеде. Тень паянда шола духаганзем бурпурнеде тагырда телейле шол сунат парибир. Таван ялда сывлыш яланах тазада ужы кымылы эбир юрадаган вырын, аття не бере яланах кедет чадым зырын чаплай. Візіне ырысы мақпа савындарыма бұлдарыр дезе каласым келет манын сере. Ыжы салам зембе балаштарадып мінех таванзем, ир бұлзан каларыма. Перембада саламзем Ильзе Шидери Дерезерку Савандарать. Палаштарамха. Доброе утро, Ольга. Хочу поздравить своего любимого дядю Потапова Валерия Петровича. Он родился в Комсомольском районе в деревне Эндаба. Живет сейчас в Луховицком районе в селе Павловское. Хочу поздравить с днем рождения, добра и счастья пожелать, удачи жизненной, везенья, невзгод же вовсе не видать. Здоровье, чтоб не подводило, сопровождал твой путь успех. Душа и тело молодела, а в доме слышался лишь смех. Желаю бодрости для тела, минут приятных для души, рукам умения золотого и мудрых слов для головы. Пусть слезы будут лишь от счастья. Ждет дома теплый уголок, где дверь закрыта от ненастья, а от невзгод закрыт замок. Мы тебя очень любим. От семьи Ложковых. Валерий Петрович Потапов паян хайын шуралныку не палы давати пень. Мнех, Валерий Петрович, саламлат протере. Езер шах самантра перембе бірле пуласа шанады бенде меншіндезен сирен юратны шынырзе мендери илемле сова шерзаяны выросла булзанда мон жутпа педехте комолы шаплавитха. Ежыныма Мнех, айбиде ход шинада, порнышра беден вехаванда ергеле булдырчем. Кашны щудогон зире саваныш парнеле дерха, клашен нарзем щумра булшер. Хызен чуна шине юрадовне парнелечер. Телейле булар чигерли. Салам ладып, тебір хученех ашын уявба. Илемле юра, ежынма, ыйдат пар, тюре ферда, сире халаласа илемле юра.
кетер мана. Тайынам, 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 ипшумна жашам. Тайынам, 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 юратса гана. Каласам, 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 иптили санжан. Каласам, 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 анкетер мана. Анкетер мана. Тебір күчінек пұрнеде херілі салам, хақла кураганы мұрзем, ир бұлзанықыларым эфирді, серімбе бірлейбе Ольга Элиме. Шулае вғытра бірден кашнех вармана шүреме камалать, кунда сывлышта таза уше, кайксем юрлаще міндері илемлі шаплавицха. Шут шандалық ыдамынже канды делопкы. Анчақта варманда, пәлмен вырында хамыра мінле тытмалаха. Кун біргеде бірін, асра тытмала яланых. Бірін батра хынаран, паян варманче, сынавлах лесничествен варманче Дубинин Александр Сергеевич. Александр Сергеевич сывлах сунадып сире ыры болдыр. Үрігін болдыр, Ольга Владимировна. Үрігін болдыр ендерсем. Педи хава сире курма. Мне Александр Сергеевич каларым ренде. Шулахи вғытра кымылы да узыл хаваслы кану ергелемели бир юрадаган вырынзенчен перивыл паллах варман. Валбери илерде чаплавицка. Анчахта варманда хамырамын летыт малы бирги манзасын, азырханулы булмазан. Шаккану хыружы ингеге шавырынма булдара чаплайын. Кун бирги калазагадар цамыр. Мен летыт малыха хамыра варманда. Бір пурдицинақта вармана пиде келіштерет бір юрадат барым. Кам узылынса жүреме туғат вармана, кам кымба серлабыстарма сүрет. Самбада варманда хамыра терес түтні, азырған ұлы бұлны, варман жында пиде узылы бұлай хамыр жында пиде узылы. Самбада пирен вармана керзен, вирус тебезіне, шарбы предезіне, сүндермезер прақсаға варма юрамаз. Озен пожар Орышлығы бұшланма бұлдарайды. Самбада пирен Хали пужар дуғас хорошлық шавдері пызық шаплавитха. Херю тапқыр демерленде, хевел херце бұғад шорық шандалық фоче. Шорық шандалық самбада пур хали пирен класс пожарной опасности, 20 билікміш класс пожарной хорошлығы. Самбада синзине вармана кеме хушмасе паян егон. Мен жіндезен Нумай вот хуши шамор пулманыбе варманда курыксен пипсы брассе. Самбада хорошлық пысланзақ құрайды. Варман жунас хорошлық. Шак тебе курыксен женех, пужар туғас. Хорошлықта бызық шаплавецқа азырған мазасын, пирус тебезіне барақсаға варзан де кавайт черцесіне пейн. Варманда шак тапқырда шыбақ тватымыш пелікміш класс вағыденже. Пужар хорошлығы вағыденже. Кавайт чертме пачақта юрамас шаплайы. Бұл қышан чейін бұрат шак тапқыр? Бұл шак тапқыр бұрайдынде қажан шумыр жұма бұшлетен. Хали шумыр жұман вағытсынде шамбада хорошлық пызыкебе кеме юрамас. Шумыр зем кая бұшлазан вара шавкласс пожарность опасности чакса бұратке вара унжухне кеме хужаще. Хальхи пай вағытра варманда вырышлеген зем. Мұнда еш ұставаған зем только жүреме бұлдараще. Варман зықлаган зем. Самбада сықлазадрасы. Самбада вот кашни жулах кажалда вунда хырмыш пужу үйген үйгенде піреміш ага үйгенде пушлаза пәдем шырызінде, чыва шырызінде вармана кеме вирамастезе хирургларны. Мұнда вот чатыват тымыш пилимыш класс вғадезенде буладынде бұл. Жамба вармана килзен ойткавайт сердце абат емеш петерме юрамас. Тада варманба юна жар узене
диверсияма тоже юрамас. Шамбада Шусандалык экология министерстве выдать халахран. Камда бузан тедем гурать или шулым гурать. Вара хужать пыльдерме. Самбек телефон зембе. Саккар завод саккар он висел алыке херах сирен 20 иге 0. Тогда пюрелине саккар сагрыжер шер тогрумдат иге 0. Шак номер 7 зама датяга. Енченде пожар духныне е менде булин хыпсайлине курны булзасын камда булин шаплавец хан. Балах тимлек сырга бармала мара шемзен хайзенде азырганулы болмала хайзем шак ингеге пожар займан булзасын да пырбырех шучандалыга сыхлазах варастезе пуринде кардумала шаплай. Да, самбата кулушу садрзан да пернебади барма пожал да синзине палдерзен зем шаватра сразу тухасе барман синфиндерме. Хамырында азырганулы болмала ыттызене, де азырганулы болмалы бірге азайлдерде ықтымалы шаплавец. Бәдімбе хамырдан келет. Шин шучандалыға содыр күре шаплавец ха. Шауынбада шин шавдері ява апылы күшак ішіре варман зенче педе азырганулы болмала. Шулла варман бересі декледе тутлы шырла вайлердет халенде. Уйрымақ шырла пишсе шедеген тапқыр. Чилай жеден вармана каймада елгірне бұлыға шырла датма. Көнбек чухнейінде шырла бұштарма есипле курық датма хелене вали тибетме хадерлеме бир камалат бар милик касмагы жыбырезем гаяшы. Көнбек чухне пельмень вырына гайзасын вырманда галбыр. Шуғалза гаймада булачке. Шуғалза гаястран мінлі сықланмала тада шуғалза кайры булзасын шын думалаға. Саблазя вармана тухсан вырнезине племенебе уйрылзай власти парберинзен шуғалза дагайма булдарасы. Вара шапса вгатра фиде пожаранма дерлимар. Утсад, ну, шумра секет ползанлай грагенде, секет сине бақса, хивелбе уйрымма болать, сталла утсан тухма болать. Утнумай ширас болать варман жюле. Ша варман жюле зине тухсан, ундан паранмаламар, штада бузан серны гизе тугаса жыл. Утнумай хулень, идлезеб мала сас шуге машина засылденме булдарать. Ша сазайни утмадра жас болать. Бір-бірінше шуғалзай ұлзан вара шынзем кошқарма бұлдарашы. Кошқарма. Зашта деді. Да. Кошқара спалать, камда ұлзан илдеть. Саспа, парне бреша, затупма бұлать. Ну, парленде, шивизе жюре спалать, барманда шивземесме тоже хорошо. Да, шорохтаны бе хоркапшанга зем булма бара шивра. Сам бада проле шив, дар Шуғалза гайна ғисын тобыны тень, сеннің тяшып заргивыр, барманда жүреме. Самбада, тада ғылпты қадер-кедер изе жүремелі вармана дұқны жүхне шоқлес позанда жермандарымыз. Компас изе жүремелі аптечка замолмала бірле. Халвет халықларақ машина ба, вармана жедесі қайран жүран кересі изе гайма болад, жетса жүремелі марлашин. Шамбада кирле баласыне бірлейлзе шүреме тұрашмала. Темдезенде халенде мүлік аламала. Варманда ебері шарық шандалықра Почеха дезе тень хамарба бірле илмес бірденеменде жаплавец хан. Кайран вара шуғалза гайзасын, каш пулзасын, онда шандалықта севедет жаплавец хан. Шаке саман сені шудайды мілі. Диде оружие балабаллах шуғалза гаясы. Уйрымақ ажазене хамардан яма юрамас поле жаплайы. Ажазен візем унда чупса жүреші де. Шамбада пақсақтым алла візем. Айкене лажалы верзан гайсырдезем. Азырған олы болас бұлайды. Хамардан яма юрамас. Варманда енді шу чандалықра перен сывлыға сиен күреген ябалы земнумай. Кунда енді шален земде жүреші. Сывыста герзеларма бұлдарайды. Хорт қапшанға шыртмада бұлдарайды. Шамбада ядарлы тум керлі шаплай вармана гайма. Керлес ценақтан де тұғанның зеннумай келеді. Хубудым дерзембе каяс плать вармана.
барым гунжалла дык тагырмалла. Силензем девзем хозин жине таптазан ларак сахма булдарайсы. Шамбада адан кунжем леврымрак шамбеклайрак. Тун бирзен тоже шавный зем весне канраба или сипе сиксагумалла. Шавклеш семперзанга цердезем. Пужа тагнас булать. Моя тудырба жергемелле. Шамбек азырганза. Ожыға дезе уши шүреме юрамаз. Темле булзанды, темле пөче булзанды, темле шарық булзанды. Шамба азырган малла. Кайран шагурас мар дезесін. Чак сывы сем герзаларзан бір хурт капшанға жиртсасын. Кол вал сывлыға педесен күречке, бір пілзіхте каймас бірден. Шаплавецқа кайран шак чирбатне елзі шидерет шала герзе гайма булдарат тоқтыр батне вғытра гаймазасын. Шапла терлезин терле приниматтывать тветина вал хайым батне. Хожы бірін аллергии дуғать, шышса гаят үйже, темінде булма булдарачке. Самбада азырган малла. Тумдир лайық тумдирзем дағынас қылать. Уже амбул самый главный хоббул все потом жерде. Жинақта шак ергене шереп пығынза, форынмалада берін вармана, шереме юрадаган зен уйрамақ, асрады дыртусем. Берін патрахы нара паян варманши Александр Сергеевич Дубинин енчен кесерін үйдузен болзасын. Шерза ярыр берін ушқынрам, чварши нации телекуравин ушқынинче, шерза яма болдарадыры бір, паллахинде хуравне тупса бары бір. Серін үйдушине, халинде илем лидеру келенерға, калашева күшткай рахмал алады сыпыр. Жыржамырне киличенек Еврлықран хүделезе Кетсе илмеш кілпепкене Ана теш пирышты дешсе Кунда-кунда шакса мантра Шаплақтарать хумгандарза Перепечек шеш петке засы Сиречак вартан шаплаха Мені буран надаран Херарама мухтар Ун я тебе ялан Мухтав юри юрлар Мені буран надаран Херарама мухтар Ун я тебе ялан Мухтав юри юрлар Пехил барза Пушран жылза Чүги дура тавлық сумза Тинже шурал на адине Амашты дать кагыр жумне Терле заспах тинже юрлать Юраду багел ештулать Пана жавах балши варать Үссе жукма вайхал буғать Мені буран надаран Херарама мухтар Ун я тебе ялан Мухтав юри юрлар Мені буран надаран Херарама мухтар Ун я тебе ялан Мухтав юри юрлар Мені буран надаран Херарама
Шулахи вағытра варманда хамырамын летет малаха күн бірге бір баян хамырын ханаба сүтсе аватпыр. Бірін батра варманши Александр Сергеевич Дубинин. Александр Сергеевич, шан бігек шулахи вағытра мұнжа кеме юрадаганзе мили касма гаяшы варманы жаплайым. Мили касма юрадиха, мінлі евішсіне касма юрад, хошызіне юрамас, күн бірге қалазы барзамыр мінлі ларудыру. Сынақтан чаваш халық берен мұнжа кеме юрадад, мұнжа миликсір Мунза бекте дуйдмас, наверное. Самбада пурденде фельвали хадрлесе миликсем. Самбада потом жерде касма юрамас хорунзене. Вот пур лестница зенде самбек калап парнде осведение практически депер. Вот озене ядарлаза жа лаптык сене пайлаза хураше, унда вся культура зене тазатмалланде, жа главный ворота депер. Унда хурун земесін оларыз. Оса зене кассава зензен милик тума болады. Унжынде валежет унжын укшада дүлеме болдараш лестництво и миликте қадырлеме болады. Тада инде халвет гларах совхоз сареземзинде, колхоз сареземзинде узем биде хурун зембе самасер сембе уселарным. Самбада ундан Нигамда, наверное, цару думас, унди хурунзине кассан. Унда вот вагазинде зугаламаны бе, сенатта виден май хурунзине куйсаларна. Ну, кумбегинде синзем, если пырзагыдаш пулзан, и бір катарно булдара прандер. Варманчы земе пени катардаши. Штам лелаптак сенче. Касма булать, да. Самбада синнан фуринде. Храмаламар, пырзагыт малай пень. Варманчы зем, сире яланах пулышма хадер тусем. Асрадыдыр. Самбик. Я полазым хадер. Ятарла лаптак сем бреппен. Енченде варманчы батне пымазасын. Е шиклен зингалы бір пыма. Шак лаптак семе варамынле, азырхамаламынле, палыртмалаха. Ну, мы галамала земле, шаг пяджек культура земле, основном здесь юмалных или лозал чарыш хыр участок земле. Вот шаг участок земле, вот здесь хурун зем. Ну, земле племен чинчинахта вол те на юрать касмати юрама шамбада тепрен касмазанда, тарыне хушмазана икиндизене тогда илзе хатрлеме буладин делу. Не мехтимари. Уже нинде бегех виде. Хороший болмасть, сиенде болмасть, да. А так, кумбекте принерса, конечно, пельмень декаса жеремелемар. Ужин явап тутараща, хагезем пидибузы, да, штрафом. Штраф семберге явап тутарасы берге калашы бір хазерен бере тадақта. Аха, шағын бегек варманда хурын шиве юқтараган зем бұр. Шақ хурын шиве юқтарына жүхнеті ядарлы жерге бұр bo'ленде, ядарлы мел бұр, евыша суранлада асмар дезесін. Күн бергеде білес келеді. Сынақтан де пұрдыба, паджикаба касма юрамас хурына. Ну, хурын жывне дезес келет пөл. Самбада де пораба жадарза, юқтарза есме булать. Кайран самы ғышын вара пораба жадарныне. Пробку дуза шапсаларсақ вармалла. Хуплаза хумала. Вара он бегенде пидик сиен булмас пызык сиен. Пұрдыба гассан серну сиен ленет. Волзем терлеме пушлащего хурунзем. Самбада вот самбы калаза хорас келет. Только вот пораба шадарза самна юхтарза елзе кайран пробка жапса вармалла. Вот сау пызык сиен булмас тезе жуладым. Епин ядарлы мелбе узы курмала, пельмен туманшиннан хурын батни пымаю рамасть. Пельместер булзасынан да бұрыр. Жевы жасының атмамай бұр. Касмаламарын де жауы сиенген мел маркаса, оны зияманса сиенген мелі мар. Кайран шак евыш харзалармада бұлдыра чаплавет хан. Сунар шеземберге де білес камыл бұр, сунара дұхмалын тап қырғыжан чейін бұр атфал. Сунара де шургуни бекергуни евотра, шуреш озени хозени ядарлаза пақса хуны вағыт сен бұр кашни серджунун шамбада музем шав вағыт сенде сунара дұғаш. Халге евотра тем более синзен кеме юрамас формана, хотада юрамас, миле сунар жада де шамбек пожалзембе вармандырых шеремелемар. Пожалуй, тоже видя хорош опаслых. Онда шунаган я балазем бур порох семзинде самбада. Вот зень хозяин вот кербу не бежу мне
жүресі сонара. Сакуна пызаган зене, шучандалга варалаган зене, евыш ундан-гундан касса жүреген зене, сунар жезене, шак менле майба евап тутарашыға, каялла шак үйді батне шаврынса житремер. Шабланде вот кам варман законне позать, возене яланах евап тутараще штраф сембе. Вот если вот Барманда пожарын тываган зинзине, или куруксем черцераган зине, азырхан мазыр костерзен хаварзан, ахаль граждан зине, ликвиндаран штраф параще, должностьлы зинзине, херек пенгедаран штраф параще, предприятие пушлык зине, параще, икшераллы биндаран. Шамбата штрафезен пиде бузык, шамбата пурниде каласкелет, пелебелмезер варманда, шамба Киревзер ишсем хатланза жүремелемар. Да, законсыне посмаламар. Шамбата пиде теребели булас плать, хамырка намар пулазуру, надо берем вренцах вармала. Возен передний пример ильцер варману эти уже зулыш парать. Продукции барать. Берем пуянлык, шак пуянлык алпрамала. Шамбада упрамала. Куринге самбагала шупшап всем браса вармаламар. Халюн дядарлаза, ял зенде, хула зенде, яшик сем дуна жак шупшап всем вали. Варманда булзанда ялана ганде кашни зен хойн вишем пуштарза, изе духса, яшик сем зене хурза вармала. Вармана брахса варзан, кепрегизен тадак шалында бура шизензем. Шамада был тазамарлы ганде был. Кашниях брахсах варзасын, мен булза дугать, перени варманба. Сиен греть вармана. Чучандалыкпа. Шамбада бехамара милле ханактараппыр. Шамбада вот халденде республикара пиде выл калажу брашак, шупша перге буринде синедрза терес тут сабурза закон зене лапарне варман зензиде урышшердеде тазалык хужаланса пала хамырдан дедимбер келет. Александр Сергеевич, езер варманже, варман вурнычне биделайық пелеген теп чеген жын ман пелес келет варманже. Мен давать хавал. Сирен өшкел міндерек, калаза барзамыр. Варман хужалык сәдендеже варманларда сенден бушанатки, видену маечк зен, конечно, шамбада унда варманларда кайраны зене бақсаюз терес пулать. Вадылны зене, типны зене касса тербелезе бумалла. Варманда нарушат ваган зене деньги. Сана задумала. Ергене. Шамбада маеш варман хужалыкен. Закон зеням бассырды зедерслемеле. Шинзем шуғалзан гайчердезе пулышмала бөлімде жаплавет. Онландармала, каларым рындяк, милик касмалы лаптық сенбергеде. Епір бір керек мінле варман башиғынна үйду бұлзасындақ. Шинзем палақ варман жезен батне бұрза, пәдімбе хайзене козықландыраган үйду зене пама бұлдарашы жаплайын. Жаплайын. Пулыжы үйтіма бұлдарашы. Варман шырныземде лесіксем. Сенатта өзем кам бұрза өзен жені пулыжы идать, өзен пулуш матражаще, ландарза бараще, хозине милерит малыне, штамин пустар малыне, катарцама бамулдараще, самбаданде, варма хожалайк шингизен батне, үйдуба бұрзан яланақ пулушма хадер. Ман жутпа варман хурал жинже шыбақ таржаган земшін, варман валпаден пурныш пектойын айтмын жіндезе, шут чандалығы да мен жейзе, кашны гон, шут чандалыға упразах варас тезе, таржадын, үрмеганме, шаплавит ха? Шапла. Кунда хойн ішне чундан, юрадаган земгана таржашы боле? Шапла юратса, если спадінде кашны зин, хайын есне юрадать, ебірінде суда заилне жак варма хожала есне денде, самбада жанақта юратса чун камылдан, если метр жаппыр, варманы юстерзе, узыл улдар синзем, уже зылышпаз улы сәрдеппір.
айтсам. Сиренко мала позаган зиман бұл черенде. Ергене позаган зиман бұл черче гирле шаплавить. Шут чандалага упраган зем, сыхлазаха варас деген зем, перен ытларах бұл чер, ежу всех пудыр шулран шул. Каларам рымде шут чандалак тазалыхе, вал перен сывлых вал жаплавить ха. Шут чандалак вал перен пызак пуянлых. Александр Сергеевич. Сіз зірбушнендерден құртып шанги земде, пекенің майын вредитвась варманның көжалақне. Шамбада син земесли хамыр тұрышмазан варман давыл, где ябықлан забырать шамбада берен тұрышса, вредитель зенеце класс пылать. Синзем саккун дергене амбассыр варма көжалақенде. Шамбада я была зене пақса бұрап бірінде тірслезем. Пете аван. Мне Александр Сергеевич пете комалы калашы бөлчі, узылы калашы бөлчі баян. Саман паузы курзам, кураган зене, мен сунны бол трейзер халі. Онде мүлі каламала. Пәдем чываш серенде бұрнаган зене, серебрынган запорниде саламлас келет. Мүлі калашы Юманбек, Пуян бұлцера, Войлы бұлцер, Сылықлы бұлцер. Порниде самый главный сылық сунадым. Пызыктав зіре, еберде зіре сылық сунат бар. Шак ішіре вайхаватта чыдымлық сунат бар. Пәді мен чен сирен пұрныш омза бұдырчы. Тавда бұш берін бада ханана келнеші? Тавда бұш. Кезеплі күраганзем пайыны бері варманда хамрамынле тұтмалаға варман пуянлық не шак ыдарами пуянлыға мінле сықлаза упразаға вармала. Шагын бірге калаш рымырда берін батра ханара паян варманшы. Александр Сергеевич Дубинин бөлші. Манында шапларақ калас келет, шут чандалыға юратмалла, шут чандалыға упрамалла, вармана и бер жүреме пурди юрадат парчынақ такунда ушызы вылыш таза даврал, кайықсем юрлашы мендері илем шаплавец шак илеме варан. Нумай чен вол бере савындардыр дезе хамырынақ упраза сықлазақ варма пулдармалла. Хамырына жазене де булас шүдензе бұраган орыва да шакнақы нықтармалла візем бірден теслі келеші анман аргунберге төр самантлығада. Пайынлыға серімбеле сыв бұлажада пейбе ольга еліме бұлдым кыларма ерце бұрагане. Серімбеле әрне гон тел бұлат біршак вағытрах чибер бұрыныр.